nekom dođe, ili brat, ili sestra, ili otac. Mene tuga uzme, on idem u kuću. Sjetim se kako sam ja svoju familiju izgubila. Još mi nije bilo sahranjeno. A nemaš nikoga? Nemam nikoga. Imam sina Semira. Danas sam plakala kad je čovjek umro. Kad se učilo, ja sam plakala u Ćušu. Rekao mi je čovjek, gospođo, što plačete, pomaknite se, je li neko vaš u rodu? Ja sam rekla da nije meni u rodu, a isto ko da jeste. Moj brat je jedan 64. godište, jedan 62. I obojica nestala? Ubijena. Evo, 4 lijekove, nosim uzas, da se ne izgubi. A ima bar popust neki na te lijekove? Ništa, moraš kupiti. Ja svaku injekciju njegovu moram svako 21 dan primiti sa cilim. Ja to moram platiti 7 maraka sa cilim. Plus samozolin, plus Molux, plus one lijekove dalje što pijem. Ne smije se u hranu, mora što više zeleni voće, ja to nemam odakle kupiti. Ovo mi je kolekcija kupa jaknu 5 maraka u Kineza. I tene meni mome djetetu. Nije dobro. Ljuče. Kaj se? Kako mašinu da osjetim od juče. Hoćemo neki jogurt ili mlijeko naručiti. Kažem, neka nam nije. Ja sam jutro spitala kad smo pošli ćeš mlijeko. Popila limonadu, znaš kako je fino. Nemoj svoju tugu pričati. Vidite, mama je djeta osjetljena. Juče je meni rođendan bio, napisao mi je poruku. Vidio je nama. Moja majka, mene je teško što se ti boriš i brineš za mene, da me podigneš, da me hraniš, da me izdržaješ, da mi kupiješ lijekove. To mi je u poruci napisao. Juče mi je rođendan bio, 24. april. Napisao mi je tu poruku. Majko, ne mogu nikad ovo zaboraviti. Ja ti trebam prezahvalan biti, majko moja. Dao mi je tu poruku, nisam je znala ni da je napisao. Kad bi ja predao, ja sam plakala ko malo dijete. Ali neću da osjetim, toliko mi je teško. Da osjeti to. Ovo vam plačem odluke od tuga. To je jedna tuga. Da je Bog da ja tu imam. Ja sam svoje preživjela. Njemu je vaka da živi. On je jetim, on je Božja ptica.